Šta urat sa začinskim biljem dok nije otišao na odmor do proljeća ili na zimski peterodupli cjenovnik? Pravimo svježe začinske bombe koje imate tokom cijele godine ili eventualno pesto spreman za 20 minuta kad vam neka nesretnica dođe. Prvo vam treba ovaj kalup za velike kocke na kojem ćete napisat začini da vam Jara ne pio mojito s bijelim lukom kad dođe kod vas. Uglavnom ja pred zimu napravim pesto od svoje balkonske bašte. Proces smo već prošli, nećemo ga ponavljati, ali vidite da napokon imamo ovaj avan kolavo, pa se ne moram pat s 20 rundi. Onda obavezno napravim začinske kocke od peršna, bijelog luka i maslinovog ulja. Ovo je moj izbor, vi budete kreativni. Neko će prav čili kocke, neko kopa. Za neke intenzivne začinske ledite u manje kocke. Ja pravim velike jer nekako doziram jednu začinsku na jednu šerpu. Uglavnom napunite kalup, onda kocke idu u zamrzivač i onda kad se to zaledi izvadite i prebacite u ziplok vrećicu, vakumirajte opcionalno i nazad u zamrzivač. Ove neke azijske tipa ovaj džumbir zaledim u ploškicu pa da mogu kidat komadiće. Pesto odledite kad vam prahne. Začinske mogu i zaleđene u sos. A što je najbitnije, uštedili ste keš, a i vrijeme.